Kaçan kettin Bişkek'e atayın? Anca oldu. Anca oldu. Ruslan berge Sudunda ayalı kim edi? Sudunda hatını kim? Ha? Kim? Kayıtxon. Haytxon. Uyan muğalım ha? Bu qayerda uyi? Uyam Rossiyaga ketdi bu. Biz hazır Оштун жаллаң лөллөр жердеген Лөлү маалына деп коюшат экен. Атайын съемка үчүн келгенбиз. Ошо лөллөр тарыхын ушул багытта атайын изилдеген тарых илимдеринин кандидаты Шавкат мырза менен келип, ал тааныган, буга чейин маектешип жүргөн бир эмес эки мугалимдин үйүнө издеп бардык да экөөнүн тең жеринен үйүнөн таап алган жокпуз. Шавкат мырзанын айтымы боюнча алар мугалим, алган айлыктары 25 000. Бирөөсү Бишкекке, бирөөсү Орусияга иштегени кетиптир. Демек лөллөр үчүн дагы ошо мугалимден 25 000 сомдук айлыгы аябай аз болгон экен деп азыр сүйлөшүп келтабыз. Негизи лөллөр кайдан чыккан агай? Löller özü Indiya Jarım Aralından kelip çıkan. Bulardan Orta Asya kirip geliş yönünde okumuştular, izildenip görüp bulardan gelişini bir kança etaplarga bölüp en algaçkı etabı oşo bizdin zamanından beri 6-7 kılımdары dep esepledi. O boyunca Ulu İran жазуучусу Firdavsiy'nin Şahname деген çıkarmasında söz bulup oşo İran'dardın sanitar padişahı Bahram Gur oşo Indiya knyazı rajası Şengol'dan 10 000 oşo lürilik halktan jönöt dep sunan kat jiberet. Oşo bular oşo Multan provinsiyasını Rur деген аймагында жашашканда булардын. Негизи Индия коому кассаларга бөлүнөт да. Азыркы демократиялык мезгилде дагы Индияда бир кассанын өкүлү экинчи кассага өтө албайт да. Только ал ошо кассанын өкүлү болуп төрөлөт. Жана өзүнүн кассасына тандык болгон ошо чарба менен алек болгондо байыркы мезгилде. Эми окумуштуулардын ой пикири боюнча bular oşo Indiya'da yaşayan halktan tömөнкү kassalarga tanık bolgon. Bul жердегилер. Баары бир кассадагылар экен да? Тегеле, дегеле бүт ошо дүйнөгө таркаган лөлө деп аталган этник группанын аты теги ошондой бир төмөн кассаларга. Буларды биз лөлө дейбиз, бирок негизинен кандай аталат? Ошо касса эмне деп аталат? Жок, эми касса мына окумуштуулардын айтымы дом деген касса бар. Indiya'da. Kutlu şular siyahtı. Şu cıgaçtan, her türlü günde gerekli tavarlar buna. Elek, kalvır, buna nan çeke turgan çekiç. Hem alacakta alар negizden beri ki arabalardan döngülüktörün çalışkanda. Bizde buna Avrupa'da dağı, Rusya'da dağı bunun şu negizi atmaya aleklenip buna arabaları var da özgürce gördüm. O şöyle bir aleklengendeydi. Hem bizge kelgendeyken bizge oşo bizde negizgi oşo günde gerekli tavarlar bulgun. Oşo mına o cıgaç kaşık, cıgaçtan çömüç, kalbır, eşek, belek, nan çeketirgen çekiç, oşo siyahtı mayda çüdalar жасоо менен алек болушкан. Буларда документ барбы? Эми бардыгында бар деп айта албайбыз. Мына бизде мектепте окуган, бул мектепте окугандарды мына башка класста буякта окуйт. Анан 5-класстан баштап мына тегерегинде 3 мектеп бар. Өзбек балдар окуйт турган. Мына Тажымбат мектеби, Мирзажанов мектеби, анан Алексин мектеби. Ошо мектепке азыр мана 5-класстан болуп барып атат. Менин кызым ошо жерде иштейт. Менин кызым ошо класска куратор. Oşaların değerlik jarımın insanlığını kubala turuvçu çok dokumenti çok. Özbekçe okuşat da? Yok. Bular 2010 yılga çeyin Özbekçe okudular. Hazır bizdeki Özbek mekteplerdagi aralaş mektep bolup kaldı azır. Özbekçe anan Kırgızça, Orusça klaslar açıldı. Bular azır bir hafta Kırgızça okup otat. Ana teki jakka bar 3 mektep barganımızda ana Kırgız klaslarda okup otat. Hem bulardan oşu
Emне үчүн балдардын документи жок. Себеп деген алардын ата-энесинин дагы документи жок да. Алардын закысы жок да. Эми бул чоң глобалдуу көйгөй, бул эгемендүү жылдарда уланып көбөйүп атат. Эми мамлекет ар турдуу эмнелер кылып атат, аракет кылып атат, бирок эми бул калк өзү аракет кылып атса кыйын экен да. Булар өзлөрүн ким деп атайт? Мисалы кимсиң десең эмне деп жооп берет? Эң кызык суроону бердиз мага. Муну мен изилдөө өткөрдүм 2017 жылы. Анан өзүнүн мындай самай идентификациясы кандай өзгөрүү болду деп. Анан бир окуяны айтып берейин. Бир мына машина ондай турган бир уста лөлө бала бар, Ылдыйда. Ошо бала көргө өтөлүк. Ошо бала эмне 2010 жылкы али коога мезгилинде өзгөндө жумуш менен калып калыптыр. Мен коога бүтүп 3-4 күндөн кийин келип атсам, ана биз ошо кире бериште Теабраска деген жер бар. Ошо жерде Теабраскада анан эми посту токтотот да. Токтотуп анан сен улутуң эмне десе, лөлүмүн. Мына, лөлүмүн десе, окшобойсуң деп, анан бул лөлүчө сүйлөп бергенден кийин коюп жибериптир. Кийинде ага чейин 10 жылгача өзүм өзбекти тааныстырчу билем дейт. 10 жылдан кийин лөлө болгон мен өзүм тажик деп тааныштыра баштадым деп айтканы уялып дейт. Анан 2015-16 жылы Баткенге бир иш менен барып калыптык. Таксиге кетип атса, таксист кыргыз улутунун өкүлү, пассажирлер көпчүлүгү кыргыз улуты экен бул. Анан сен эми сырткы кебетеси кыргыз эмесин дааны белгилеп көрүнүп турат да. Анан сен эмне, улутуң эмне десе, бул тажикмен дептир да. Анан алиги тажик менен кыргыз чегерасында алиги жанжал болуп, баткендиктер жек көрүп жүргөн мезгил экен, анан эле урушуптур. Ай, ошондон берике дейт, мен эми лөлү болуп жүргөнүм жакшы экен дейт. Демек, биз деген мисалы кыргыздар бири-бирибизге лөлү деп колдонгондо деген мындай орой сөз катары колдонобуз го, лөлү дегенсипчи. Анан коркутабыз анча-мынча жаш балдардычы. Ошон үчүн сурадым да, бул суроонучу өзлөрүн мисалы лөлү деп кайрылса тарынабы, тарынбайбы депчи. Эми мурда тарынчу эле. Лөлү десең, мен лөлү эмес, мен тажикмын деп. Эми лөлү дегенде мында бизде жергиликтүү калктарда буларга салыштырмалуу мындай өзүнүн мындай жийиркенүү, мындай башкача көз менен кароо бар да, сакталып калган да. Ошон үчүн ошондой немеге кабылбайын деп мамилеге. Өзүнүн улутун ошо мурда өзбек деп жаздыргандар бар. Жеке инсандык күбөлөгүндө эмне тажик деп жаздыргандар бар, или өлү деп жаздыргандар бар. Мен ойлошумча ошо 2010 жылдагы окуядан кийин эми буларда көпчүлүгү да эми ошо лөлү деп жаздырып. Буларда көбүнчө жана аял кишилер иштеп эркегин багат деген ушундай түшүнүк жайылган да. Эми жок, эми түшүнүк эмне эмес, бул эми реал турмуштук реалдыкта. Анткени эмнеге ошондой экен? Эмнеге буларны эми көрүп атасыз. Мектепте мында толук кандуу окубаса, документи жок болсо, бир орто окуу же жогору окуу жайда окубаса, анан булар кара жумуш менен алектенет да. Эми кара жумуш менен алектенгенде ар дайым эле буларда ошо жумуш табыш маселеси бар да. Себеп дегенде булардын мындай баардык эле профессионалдуу мындай уста деп, мастер өзүнүн устасы деп айта албайбыз да. Ошондуктан буларда жумушсуздук эркектерде көп, эми аялдар мына ошо байыркы мезгилде эми ошондой эле азыр дагы ошо бизде мынабы таштанды сырьёларды, баклажка, жүн, анан металломду ошо сыяктууларды жыйнап, анан бул жерде анан жыйнап беришет. Бу жерде өзүнүн бир оптовиктери бар, алардан сатып алат майда шүйданы. Анан чоң көлөмдө жыйналгандан кийин ошо мына өзүбүздүн кыргыздын чоң бизнесмендерге ошо өткөрүп беришет. Жана көчөдө кайыр сургандардын баары лөлү да, туурабы? Ооба. Булардын байлары барбы, могу байырагы? Азыр мына машинада жүрөбүз, мен байдын үйүн көрсөтөм сизге.
Ya ha, mana o qizi ana hozir Xudo xolasa ikkita bolalik bo'ladi. Yaqinda kelin olamiz o'g'liga. Yaxshi yashayapti. Ha, gelin alganda кантип аласыздар? Gelinni кантип алып келесиздер? Toy qanday bo'ladi? To'y yaxshi bo'ladi, musulmoncha bo'ladi. Musulmoncha. O'zgacholigi bor-da, madaniyatda o'zgacholik bor-da. O'shaning uchun men o'shanda o'z ko'zimdan yuradim uqpayin deb o'zim kelib, bu yerda tamadali qilib, mana sirtda bo'lgan to'y. Qanday oldi ele? Bunday suratda bersangiz qisqacha. Hem suratda adam abdan ko'p bo'lgan. Hem bularning uy-bulasi, hem o'sha ayildagi avtoritetli uy-bulada. Tem bo'la o'sha rahmatli Abdurashidga bu ayilning ayil boshchisi bo'lgan. Kuyovim meni turmush o'rtog'im judayam abdan yaxshi bo'lganda, qirg'izchaga o'qigan, o'rischaga o'qigan, Moskvaga o'qib keldi, Moskvaga служба qilgan meni kuyovim. 6 ta bolam bor. 6 ta bolamni o'qitdi. Qizim joy-joyga. Siz o'qidingiz bile? Yo'q, men o'qimadim. Qizlar o'qiyor, sizlar da ayollar o'qiyor. Ha, qizlarim. Nevaralarim hozir doktor, kattasi. Undan kichigi o'qituvchi. Undan kichigi hozir o'qiyapti. Mana oltin medal bilan hozir bitirdi mana. Ruslanning qizi Oyshaxon degan. Hozir uni asharga olib qo'yamiz. Asharga o'qituvchi. Qizlar ishlaydi. Kuyovga tegandan keyin ele ishlaydi. Ha, ishlaydi. Ishlayveradi, qadimki deyli. Kuyovga tegandan keyin uyda o'tirish kerak degan yo'q. Yo'q. Yo'q anda ya. Meni kuyovim hozir Moskvaga yo'ldi, mana shu grantlarni chiqardi. Mana hozir ellar bilan hozir cho'g'ilib mana shu nimalarni qildi, masjidlarni qildi. Guristonimiz mana billalashib, mana o'zbek bilan mana shu tojiklar aralashib. Meni bolalarim hammasi o'qituvchi bo'lgan. Mana hozir mana Ruslanim ham noyatda feldsher bo'lib ishladi. Keyin deputat bo'ldi. O'g'lingiz deputat bo'ldi. O'g'lim deputatligida Jергilukti kengashda Oshtovo. 5 yil, 5 yil deputat bo'lib, shu maktablarda mana yordamiga shu ichkaridan kelib, o'g'lim ashuna qilib yordam berdi. Siz uylanganda tanishib, suylashib, qiz yigit bo'lib uylanadi, qudalashasizlar. Yo'q, tanishib, o'zlari tanlaydi. O'zimiz tanlaymiz. Sizlarning ishingiz yo'q. Endi siz ham yurasiz, shunaqa. Mana hozir sizlarga ham bor, ko'rib turib, aqlli, kuchli, endi 7 pushtini surishtirib olamizda endi. Mana ona nimasi bor, mana ona nima bor. Yaxshimi o'qiz, yomonmi o'qiz, turmush quradimi? Qudalashuv degan bo'lav, birinchi borib qudalashuv bo'lav, ota-onasi bilan suylash. Xudolar birinchi. Qirg'izlar qudalashuvidan so'yka solamiz-ku. Ha, biz ham so'yka solamiz. So'yka solamiz. Mana aqtiq olib boramiz, mana anasiga olib boramiz, otasiga olib boramiz. Uni nimasini roziligini olamiz, keyin aqtiq tashlaymiz, keyin kelin qilib olamiz. Qalinga nima o'rasizlar? Bizga qalin As. Bizga qalin berishmaydi. Bermaydi. Sepchi. Sep beradi. Ota-onasi sep beradi. Qalin bir besa sepni nega o'radi? Endi o'nta ko'rpa, o'nta to'shak beradi-da. To'shak. O'nta to'shak beradi, o'nta ko'rpa beradi. Oshiqchani nima kerak bo'lsa. Ana gelinda olayotganda bunday oltin, kumush taqmaydi. Yo'q, kumush taqadi. Kumush. Endi qo'ldan kelganicha-da kumush taqadi. Har kim turgandan jarasha ekanda. Har kimda nimasiga yarasha. Shuda ana kelin qilgan ona. Ana onasi ana. Shuda kelin. Qaysi? Yo'q. Uyga 20 necha yil bo'ldi. Boramiz chapda. Yaşamızdır.
Özlөрүнүн мечити барбы? Өзүнчөбү? Oşonu imamı Narmurzay Bahadır bir yerde imam ana ona Nürnberg'in emresinde böyle Uluttuk Madani Borboru'nun prezidenti. Lölü Uluttuk Madani Borbor var ya? Bizde Kırgız Asambleyası, El Asambleyası'nın küçük bölümünün, hoş bölümünün bölümünde bunların bir Müsaitliği var. müsaitliği var. Жанагы биз көргөн уулу депутат болду эле. Кимиси депутат болгон? Oşo yok. Anın ulu ortancısı. Çoğun ulu Ruslan degen bala al meteoroloji bütken meteorolojiden öz mezgilde. Oşo meteorolojiden bütüp bizde mana Nariman baricasında skori pomuşta iştegendi. Felsefe oldu. Biroq keyin mana biznes görotası bu. Bular bunda jinap yürübet. Mana ular jinap kelet. Өткөрөт. Булар эме топтон кылып алгандар экен да. Bu oşo bölüm alanın cami cemaat meclisi o yerde 5 namaz okulat, ondan sonra cuma namazı o şeyde okulat. Bu yerden imam hatibi Narmurzay Bahadır Açıke. Bunlar yani erkeklerge cumuş çok da. Köpçülükte cumuş çok. Hem işteydi kayakta. Anan yerde ülüş yeri bergen, biroq ülüş yerde bardığında var emes. Anan ülüş yeri bergenin 30 yıldan açtı. 30 yıl oldu. Hem ondan beri ki bunlar en balacandı yeli. Bunlardan abdan köp olur baldары. Anan oşontан ayaldары oşo metallon, plastmassa, ana muna jün siyaktı sırıyorlarda çoğultup oşona emne kılat. Ötkörüşüyordu. Biznesmenlerge, çoğun iri biznesmenlerge ötkörüş beredi. Ayaldары bolsa oşol бұл айласыздық işi. Бұл мындай деп айтыш мүмкін емес. Бұл қандай хобби же атайын қылған іш емес. Бұл айласыздықтан. Салттагы эмес, айла жоктон айла. Бұл экономикалык муктаждык. Муктаждык бұл. Бир үй бүлөдө эң көп канча бала болот? Ошо баякы барган үй бүлөдө мына канча баласы бар деди. Бул азыр 6 балам деди. Булардын өзүнүн көзү 17 adam болгондо. 17 бир тууган. Мына. Бир аялдан бы 17 бир тууган? 2 аялдан, мейли. 2 аялдан. 2 аялдан. Булар көп аял алышат экен да. Азыр мына сиз кетип калдыңыз. Мына азыркы аял мен небересі мына небере кызы мектепте иштетилди. Кана ошо десем, өзүң отурайын небере күйөө балам мени кызымдан макылып башкасы үйлөнүп алды деп азыр ошону айтып атты эле. Мен түшүнбөй калып атам тилди анча. Мен которуп берем. Эмне кылып турган жерлери мына болуш керек. Негизи уруксат экен да өзлөрүнүн арасында, канча аялга чейин алышат эң көп? 4 чейинби? Мен 2-3 аял алган бар. 2-3 аял. Балдар, Bahadır Aka Azıke'nin üyü bu mu? Geçip gördüm bakalım. Maşına da. Yok mu da boşuna? Сиздер да ошондо тиги атамдын 2-3 аял болгон дедиңизби? 3 аял. Ооба, атамда 3 аял болгон. Сизде канча? Менде бирөө. Сизде бирөө. Эми имамдарга болуп атты 3 аял. Мындай экен да. Үйгө жакын турам бирөө деп айтайын дейт. Мен бир китап окудум да. Сен де Тиштик майданын, Гүлзар майданыңды Тополоң майданга айлантырасың, ошондо 2 аял ал дейт. Эгер ошондо каалабасаң бир аял менен жашай бер дейт да. Канча балаңыз бар? Менде 6 бала бар. 22 небере бар, bir чебере бар, Кудайга шүгүр. Негизи эле ушул маалада канча лөлү бар жалпысынан? Бу маалада 6000 лөлү бар. Лөлү 6000 адам бар, адам саны. 1000ге жакын тутум бар, уйкура бар бу жерде. Эмечи паспорттарычы, документтери? Паспорттары Кудайга шүгүр бар. Немеге солдаттыкка барышып атат, аскерликке. Анан милиция кызматкерлери бар бу жерде. Анан врачтарыбыз бар.
felçer akuşerlerimiz var, mektepte mugallim, jana zavuç bolup iştegen baldarыбыз var. Bizde degen ne güzel başka chet өлкөгө migrant bolup иштеп кеткендер көп го, биздикилер. Сиздерден да ошентип иштеп кетем дегендер барбы кайра? Hazır bizde mına 10 yılda arasında 20% el migrant bolup jumuşka çıkıp ketdi. Misalı hazır Peter'de var baldarыбыз, şu ayıldın baldarı, Irkutsk'da var, Tulun'da var, Novosibirsk'da var, Kazan'da var. Bana yakında Baldar'dağı jumuşka çıkıp ketdi. Подмосковьеге. Hazır 20%, грубо говоря, 20%, 25% migrant bolup şu hizmetke çıkıp ketdi balдар. Bu yakka Kazakistan, Bişkek, Talas, Narıngı balдар barıp uylarda kurup kirpiç zavodlarda iştep. Hazır şu ayıldın baldarı 7-8 kirpiç zavodda iştep atat. Her bir kirpiç zavodda 60'tadan, 70'tadan, kevirleri 80'ge yakın baldar işteşip atat. Ağemge kılıp. Силерде атайын улуу муундардан же айылдагы жагынан да активдүү кишилерден бириккен атайын өзүнчө топтор барбы? Bizde hazır ayıl başçımız var. Anan atayın oşo toplardan aksakaldar toragası aksakaldardan sotu. Jana ayaldardan başçıları var. 24'ge yakın adam var hazır bizde. Айыл башчы болгондо ошо сиздердин айылыңыздардын өзүнүн башчысы. Özümüzün başçıyız. Ал расмий. Rasmi болуп ova. эсептелеби? Nariman ayıl hükümetinde işteydi ana. Нариман айыл өкмөтү. Nariman ayıl hükümetinde şu rasmi tilde işteydi. Ayıl hükümetine. Genderdi masalalarda kötürüp ayaldardan Rusya'ya kuyosu menen jonatıp atabız. Ököve barıp turup 6 ay işteyip, 7 ay işteyip, 4 ay işteyip, oşular işteyip, alektanıp geliyorlar. Hazır buna alegi tilemçilik degen berki nimeler jogalıp ketip atat. Sebebi adamlardan an sezimi aşıp kaldı. Düşünüp kaldı adamlar. Burungu emes. Сиздер тыясыздар ошондой тилемчилик кылба деп тыйып чыгарбай атасыздарбы же кандай? Hazır elderdi içinden özlerin ayılın tiyip alıştı. Misali hazır meçhte 200, 300, 400'ge yakın adam cumalarda çıkışat. Oşularımla akıl nasihat verip hem de kansa boşu. Kızlarımızdan, ellerimizden bari adamga okşap işlesin, hem köçede jürbesin. Bunday löyle dese adamlar iyi kanday oldu takan deydi da, elde bilgisi kelet. Men oşularga aytıp atam da, löyleler Müslüman halk, başka dinde karmaşkan yok. Löyleler İslam dinini karmaşkan. Elhamdülillah bizde İslam dini var. İmam-ı Azam Abu Hanife mezhebinde Kur'an okuşat baldar. Mana meçhitlerde 300-400'ge yakın azamatlar çıkıp ibadat, cumalarda ibadat kılıp, memlekette dua kılıp, ellerde dua kılışıp atar. Bırak kızlar diyem hazır cümüşke alıp çıkıp atar. Özlerimden çoğu birge 4 ay, 5 ay, 6 ayla oşaklarda cümüşke çıkışıp atar. Bu jakşı görünüşte bu. Emi asla sekin akırın oşu tilemçilik kılış, ısırık salış, oşunda bir her türlü köçede jürüp kılıp atkan işlerden aldığını alma maksatında biz ayttık davet Rusya'ga varıylar. Mana Kırgızistan'a, Talas'a, Narınga, İssuk Gölge, bemalal iştep kelgiler. Göre avukat bolat, tiyim bolat, jakşı uy bolat, maşina alat. Negizi eylebizem elderge okşap jakşı çaşap atar. Demi aligi mınday moyunga alış gerek, 5 kol tegiz emes iken. Birisi unday, birisi munday iken. Her qanday olup kaldı. Bırak elden образованиясы tuman ele. Elden образование kichine kötarılıp kaldı, düşünüp kaldı. Çok men emir temir semirge jürüyüm, emir Rusya'ga barıp işteyip. O şakta 5-6 ay iştep kelem, bir jakşına kaybolup. El жерді, başka yerlerde körse bir onun sezimi, düşünügü başkaça болады da. Adı Rusya'ga barıp, Bişkek'e barıp, Talas'a barıp, Narınga barıp, mana azı kança baldarı Çatkalda iştep atat. Jakşına kay işlerde kılışıp atat da. Şu 22 diye veren, bir çiğ veren. Buna geçip çoğu bir gece septem degende. Allah'a şükür Cemile'me. Artık
öpüyorum. Aynı ama. Ece çay içeceğiz mi? İnor afsos. Ece çay içeceğiz mi? Rahmat, rahmat işte. Karabaç. Çok mırzakta şerdi. Tamam. Adım ben. Nanos. Yakta şerdi mi buraya televizyoru? Şer. Kırgızca şer bu Ben Kırgızca şiir aytып beremin. Ay. Жаңғы жылан бат келсін, жаңғылар шат келсін, жаңғы көйнек жаңғышым, жаңғы белек көп берсін. Oo, sen Ayaz Атаға жаттағансың ғой мұны, жаңы жылда. Жаңғы жылда жақтым.